UMP ke Shillong Badairu Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H Pala balaitu yang jing perkaya jong ke parti Congress di election MLA ke Banlong House nam arja arpulai luang ba ke parti kan sei kertong ki badan ya ketong bat bu nek ni kinde ki bidang kham sama bat ru ki balabyang ba ka kerdan jing puli ke jongki ya kan yu ba palau la pentep ha jelang ban pedang buram bat pen benaru yu ba marbo dekar bu long kertong ke parti Congress ban yakun namolai konsensi nak bentak election ke Banlong hau arja arpulai uba marbo dekar bakren hajelang lo ang bula pun kre rangba nak benta bani khoni election namli house nam arjar plai bat ka jingrung syak party congress ka dei namar bakadei ka seng ka blarimba tengi so komen ru akan ka sgi komtang la yo wan thmai ya ki no kam jong ka balai ko congress committee bat ha ka ju ka poru ban pedang brom yang ya sepo ka seng congress de ka jing pelong ya bangan rumbiang sepo ka party congress kolong pa hot hari ki kian naik badap sedang badap ngalah penwi kumto ba hal pelat ya kam kongres nomor ba kolong baik halor kadal ba kamdon ke jinge trelang wat unum ikmat jungi nang ni napo mulai constituency kamdon ke jinge stu jumut de haba kamdon ke jinge trelang kamdon ke jinge stu jumut ka ba ni trepat ba te ngalapan pauru hang tu ya stipen ke jonga ka dei be halor tang kata ka nungrim be nrei ngam don daw ye bat ka party congress ngam don daw ye bat ki nongilam ke jongkok congress wat ngashim ru ba ka ni ka singi ba ki nongilam jongkok congress nadu presiden barang badu jongka state ke jungi bolong MP ba ma Vincent Pala di bala platform ka kenang bani don lang bat ki he jongkok congress ni nadu ba pensingan ba Roni ba Charles ba kuwi po party congress ban pedang brom yang ya po party congress kolong ba let's see kim pedang ya tu kajing resign ke junga hagi niki por ki pernah ki bladep namar ba hadu mentahi kidang syanya abet yuba marbot ba undon bet bat ke party congress bat ba unyakun ya kan election ke Banwan ngila depan submit ya tu ka resolution ru nomor bang habot ya ki prosedur ki rules wana kala ngamulai blok congress committee ki jungiru tim ke temai kepala yo bor bakal kepala bor hi napo ka MPCC bangin le ya kanika program kanika singi komentar wan ra ginung kam ki temai pada keju ke poru wan submit ke resolution habi day ban candidate jom kanika election arja apply but nak kalian mulai blok congress committee ru kila submit ya kanika kerteng jonga bangalong kertong nam ta kanika election ban reina kalian jonga hi ngaburom swa ni kong sabe ya kestur jong pa bat ngilaya song ngilaya perkhat bat ngayo sau ya kajing ot kajing nam jong ki pat ba habi day bat kanika sarkar MDA ke pemerintah khamtam habi ilam kanika NPP kajing ilam jong kini ki sengrulum menchwa ki ong ba ngimdon hakapor ngimla panle mentah pat de giladon hakapor mentah sansnem ki yo sensyar ki yo rule pok state jela ke jungi henrei palbahi ai un bishar kilale ayu na kam takri bekat pri hakapor election menchwa ki ong ba jiet yangi ya ki sangrulum ini dai khndo ko syak ini dai kari bekat penriu henrei ayu pat mentah mo ngi ba kum satham ri boy sathi ki caka ki lanang lut lai ti lut caka sam uji minister ko jungi ru na bolong na kapok sarkar MDA ru rasanya ke tu MOU buat uji minister jong ka samang the asure sop buat hadok menta kijat beri kujungi kibadan pok state ke jela ke jungi ru kidang ya persya ya kene dengan kwa bangan ile na kinu ki parti ki ba ki pat ba ki persya PI ki jing terkam jong kini ki sarkar ki bomta ki parti kibadan pok sarkar bupun hi upat ba jungi lane hakinu ki kunhun kum ki kunhun nang hikai kum ki kunhun asya kum ki kunhun ki prepare hap syira lama yong baik ngapa bangan pususi upai ba bangan nyele nak ini ki parti ki pala kata ki pala pususi upai ba jadi kini kunong rembang kwa bangan nyele baik nak parti kemudian kejingsingan ke parti kemudian kejingsanya abiang sasisien habade wat kini ka parti kongres kalacir habakran na kajelang kabla penlong hai Indo Stadium hasnong maulai mau dapki ba palau luang ba ka party congress sapo kajelam ka jong u kumu presiden babun kindi dur khamat pathamai ba lapun pau ba udan ka jingkaman ka baskam ba ka party kan le ba election arjar arpulai candidates ki begin say bas sabla the first time in history jong da Meghalaya ni dakinya i bagi youth congress ni mentah ki qualify ki don ki MA ki don ki master computer ki don ki belapas tapi tu buat ki candidate ni the first time in your pass IM you pass karo ini
pas na IT, ilang ki professor, ilang ki doctorate, at unta-unta. Nalasay ni ki candidate ang ka barban, kinsa bagi kampahaman ini di porone. Kata Allah, ngalak ko ko silbo, ang sim ka kam presiden, lene ngalak ko